पाउसिंग पिजरे नेशनल ट्रेड यूनियन सिंगना कौखिबा नेशन वाइड जनरल स्ट्राइक मणिपुर दसु माय पाकना पांगथोखरे कुकी इनपी की मखादा लेगदोरिबा असे एनी कुकी ट्राइब के एमएलए अहुम खक्तनी हाइना थादौ इनपीना फोंदोखरे मिजोराम ताइनबा इंडो म्यांमार बॉर्डर परिंगदा मिटोप चंगसिलतनबा अहेनबा सिक्योरिटी डिप्लॉय तौखरे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट सारिबा आईटीपी सिंह की प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग एमपीसीसी की प्रेसिडेंट के मेघचंद्रना कोइने चतुना यंगसिनग्रे अमदी सलाइन बिहात चेनरीबा मियोय खुदिमक जब मानबा हक चेराक पिबियो हाइना अपोपी ममाना फोंदोरगले खुरुमजरे ममी टीवी ने संदोक्चबा मणिपुरी प्राइम टाइम न्यूज मीटिंग ताबिरमलिबसिंगबो तराम नोक्चरे हौजिक मियामदा पाउ संदोना पिजरे नेशनल ट्रेड यूनियन नंगसे इंडिया पुंबा कौरिबा नेशन वाइड जनरल स्ट्राइक तोंगान तोंगानबा सिनमी अमदी एम्प्लॉई सिंगना सगुनरकपा ओइना ऑल मणिपुर बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन सो स्ट्राइक असिदा मपुंग फाना सरुक याख्रे एमजी एवेन्यू द इम्फाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के हेड ऑफिस बैंक एम्प्लॉई सिंगना तोंगान तोंगानबा स्लोगन इबा प्ले कार्ड पाइदुना जनरल स्ट्राइक असी मपुंग फाना चथेखे स्ट्राइक असिगा मरी लेना ऑल मणिपुर बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी सोइवम इंद्र कुमार फोंदोखिबदा ngasi changsiliba general strike ase maru oina labor law kunmapan asibu namsinduna india da leiriba trade union sing asibu muthanana ba honaduna pro oiba sector singdana hena michang changba manba thabak thogong kaya chatharakpa asigi matangda central trade union na ngasigi general strike ase chathabane हौजी पालिबा एनडीए लेंगाक असिना लेबर वर्कर अमदी एम्प्लॉई सिंगना तालिबा डिमांड मिनिमम वेजेस असे लिसिंग कुन तरुक ओहेनगदबनी हाइबा सिसो ngasi फावबदा थबक तोंथोक पिदना लेबदा नतना एनडीए सरकार की अनौबा पॉलिसी कयादुना लेबर सिंगी हकपु नमथुदुना थम्बिरी हाइना फोंदोरकली अमदे ngasi की जनरल स्ट्राइक असे मणिपुर की मफम कयादसो मपुंग फाना सगतुना माइ पाकना चथेके मशीदा अखोइना अकीब अमा पुइबदि हारिबा मिनिमम वेज हैदना सही था अमदा मिनिमम वेज लेबर के मिनिमम वेज लिसिंग कुंतरु ओइगदबनी हाइबा डिमांड अमा लई लेबर ऑर्गेनाइजेशन से डिमांड मशीसु मखोइना स्क्रैप तोरगा करम मोंगा मिनिमम वेज डिफाइन तोबदगे हाइबसिदा सरकार सेना लोकल पॉलिसी प्रोग्राम इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इंडस्ट्रियल रिलेशन से इंडस्ट्रियल हाउस मपू एम्प्लॉई लेना मरी करम कंडीशन कमाई एम्प्लॉई राइट्स डिमांड सर्विस कंडीशन वे स्ट्रक्चर कई डिमांड तौनबी हक हक मुथनबी पोट मरी employees ways kari command define to the yauri aduga national sector the public sector the lady in the price mayam sector kano the lady ba public sector the lady ba units into one mutal privatized over yauri so coming into the particularly into the banking sector 2014 the lady ba public sector bank amasung public sector units in say मशीदगी 2020 अमरोमदा ngasi नेशनल ट्रेड यूनियन ना भारत पुंबा कौरिबा नेशन वाइड प्रोटेस्ट लाउथोखिबगे मतुंग इना इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस मणिपुर ब्रांच नसो लंफेल पातलेबा माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई एसोसिएशन अमदे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एम्प्लॉई एसोसिएशन नसो जनरल स्ट्राइक असे सगोतुना प्रोटेस्ट तौखे
कोई पुनम के सिनमी ngakani ngaduna akoi da leiba kenosi koi punamna khangna ba wafam ngakani aduna koidupa akoi mayam lingbi na koi sidida koi sister adegi brother mai yamna daitalogi dana de madam chobita lingbi na कुकी इनपे मणिपुर की माइकैदगी नुमित खरनी ममांगदा चेरोल अमा थोक्तुना स्टेटसी अनौब लेंगाक अमा सेमलक्पा मतमदा कुकी जोगी मिहुत ओइना लैरिबा एमएलए तरा से करिगुम मखल अमतदा सरुक याबा यारोय हाइना खंगनखिबा से इलीगल नि हाइना थादौ इनपी मणिपुर की माइकैदगी फोंदोरकले थादौ इनपीना थादोरकपा चेरोल अमना हाइ कुकी इनपी की मथक्ता क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्रिमिनल कंस्पिरेंसी अमसुंग सेडिशन नचिंगबा सिंगे मखादा मियामगी मिहुत सिंदुना एमएलए ओइना लेरिबा सिंगदा किहन खंगनबा अमसुंग मिपाइबा भावनबगिदमक जब चावा सेंस एक्शन लौखतुना चेराक पीबा याई कुकी इनपी मणिपुर की माइकैदगी थादौ मार पाइते वाईफाई जौ नत्रगा जॉब रूप की मखल खुदिमक्की ट्राइब अमा हेक्तबो मखोगी मखादा थंब नत्रगा लुचिंगबसिंगदा नमदुना मखोगी वाफमसिंग इनगदबनी हाइबा थवोंग चथफम थोक्ते कुकी इनपी मणिपुर से कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट तसु मपुंग फाना मियामना याबा ओइदे कनागुंबा एमएलए सिंगना एनी कुकी ट्राइब के सर्टिफिकेट लौदुना हारिबा कांगरूप असिगी मखादा लहेननबा होनजबा दुदे मसागी अपांबने अदुबु थादौगी एसटी सर्टिफिकेट पारिबा एमएलए सिंगना अनौबा लेंगाक अमा सेमनबगी होनरकपदा कनागुंबा अमतना अयेतपा पीबा अमसुंग अथिंगबा पीबगी हक लैते मरमदी मखोई कुकी नते थादौगी मखादा लेबने इंडिया की लेरिबा सॉवरेंटीना अपुनबा नत्रगा डेमोक्रेटिक की प्रोसेस असिदा अयेत अपन पिरकलिबा खुदिमक असे लोगी ओइबा चप चाबा चेराक सिंग पीननबा थबक पाइखतफम थोए थादौ हाइबा फुरुप असिदी एनी कुकी ट्राइब हारिबा शेड्यूल ट्राइब की मनुंगदा यावबा कांगलुप का खेनै कुमजा लिसिंग अनि तरामाथोइगी सेंससता मियोई लाख अनि लिसिंग तरुक लेरिबने स्टेट असिदा खुंदारिबा चिंगमी सिंगे मनुंगदसो ख्वाइदगी मसिंग याम्बा कांगलुप अमा ओइरकले थादौ मियांगीदमक नत्रगा थादौ इनपी मणिपुर की मथक्ता कुकी इनपी मणिपुर नत्रगा कुकी जोगी कनागुंबा मियोई अमतना मखोगी मखादा थमननबा होनफम थोक्ते हाइनसो चेरोलसिना मखा तारगले यूमथंगनरिबा म्यांमारदा चीन आर्म ग्रुप के खुलाई पाइबा मसेल अकनबा मोंगदा नोमई कापनखरबा मतुंगदा मिजोराम की ताइनबा इंडो म्यांमार बॉर्डर परिंगदा मितोप सिंह इंडिया रोमदा चंगसिलक्तनबा इंडियन अथॉरिटीना अहेनबा सिक्योरिटी डिप्लॉय तौख्रे हिरम मसिगी मतंगदा मिजोराम की होम मिनिस्टर के सबदांगना मिजोराम गलोनबा इंडिया म्यांमार बॉर्डर दा मितोप सिंह चंगसिलक्पा थिंगनबा मिजोराम पुलिस अमदी असम राइफल सिंह की अहेनबा सिक्योरिटी फोर्स सिंह बॉर्डर दा डिप्लॉय तौख्रे हाइना फोंदोख्रे महांगना मखाताना फोंदोखिबदा हौखिबा जुलाई की तांग मंगादा म्यांमार की अरोइबा विलेज छमा ओरिबा ख्वामावीदा चीन आर्म ग्रुप मसेल अकनबा मोंगदा नोमई कापनदुना मिसिमिना थोखे मफम अदु मिजोरामदा खुल्लोनदुना लैबने मफम अदुदा म्यांमार की चीन लैंड डिफेंस फोर्स हुलग्राम अमदी चीन नेशनल डिफेंस फोर्स के खुलाई पाइबा मसेल अकनबा मोंगदा खुथोकनखे मदुना मरम ओइदुना म्यांमार की ख्वामावी अमदी थंगनबा विलेज सिंगे खुंजा सिंह बॉर्डर लेबा खुल जखोथार फावरगा इंडिया दा चंगसिलखे हौजिक फावबदा पुन्ना म्यांमार की रिफ्यूजी लिसिंग अहुमरोम मिजोराम की जखोथार दा चंगजफम दौदुना लैरे हौजिक मखाताना मितोप चंगसिलक्तनबा पुलिस अमदी अतई पैरामिलिटरी फोर्सेस सिंगना बॉर्डर दा मिकुपना हुम सिंगना लैदुना महौसागी फिवम हंजिलक्ननबा कन्ना होनरी हाइरे मणिपुर थोकलिबा इरांग असिदा लांजिनरक्तुना लैरिबा आईडीपी सिंगना लैननबा फुबला अमदी साइटोंदा नौना सारिबा प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग एमपीसीसी की प्रेसिडेंट के मेगा चंद्रना कोइना चतुना येंसिनख्रे येंसिन खोंसद अदुदा डीसी बिष्णुपुर पूजा एलांगबम एडीएम टी ओपेंड्रो अमदी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मिहुत सिंगसु सरुक याखे लोइनना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट के मेगा चंद्रना फोंदोखिबदा नुमित चात्रेट का मरफू तरा तरुके इरांग असे मणिपुर की लेंगाक असिना क्लियर पिक्चर अमा मियामदा खंगन बंगमदबा हाइबा असे यामना लाइबक थिबने
Manipur ki Chief Secretary PK Singh na PR government asigi makhada phase ahum thokna resettlement tohangani hariba se solution ama puraktuna masa masagi yumda hanjil hangani haibanate hanjil hanba yabasingna hanjil halaga yadabasingna prefabricated house da lehengani haibane Chief Secretary na thamlakhiba wafum asina hena community division hengatpada machak ama oirakani mahangna makha takhibada mamang chahigi September thadagi saba horakhiba prefabricated housing ase karamba matamda loigadabanu haiba adu khangba ngamdri agency na formal contractor gi vendor tawgadaba ngakpigani tender tawgadaba adu tahodabana PR lakpadagi tha taruk muk thabak suba lepkhre masina taklai madudi IDP singidamak relief material sing lawu singu bagi tokhiba sanction sing ase masada yaudre haibadu mayak sengna takle ahanba phase ta sakhiba prefabricated housing adu sub tender tawduna sakhre ani suba sisu PR laktuna tender toramdana lepa sina paliba sarkar gi mapung fana fail oire haiba miyam mangda yaduna leiriba wafum ni haike phase ahum thongna hanjilhani di hai but maduda akhoi gi aya bagai na anak pa jaga singdana masai gi madu hanjilhan gi ba aduga yadaba singduna relief camp da asi leiriba singche relief camp tu akhoi gi prefabricated house ta hongjalan ba haibane ba hojiki announcement se aduna masina hena akhoi gi IDP singda clear oiba picture ama government gi sahi ani ga thani suraba hoigi 796 days ngasi bokta masi suroba sida akhoi gi clear picture ama lainga ka sine piba ngamda base akhoi yamna ngak eba central government amasung state government president rule government asina ngasi bokta clear picture ama IDP singi piba ngamda base masi government da akhoi masi nungai teba Lautoi announcement jingjiu masi akhoi gi relief camp tu akhoi gi fabricated house ta layo haibagi plan oina haieba aduna ani subada haujiki leiriba masina unity ama gi plan haibadi lei Salai mihata January ba miyoi khudimak japmana ba hakpa cherak bibiu haina apokpi mamana phongdurakle Haukiba tang taruki nungthil Kaibul Police Station ge manung chana thokiba khana chaina bagi thodok amada kwa kathal konjeng nei kaidigi Pinky Kaubi nupi amana Imphal East ke Palace Compound Govindaji Road tagi Maitai Salai Thiam chehi kunma thoibu thangna thinduna hatkiba thawong aduda January ba khudimak maralgi matung ina japmana ba hakpa cherak bibiu haina leikhidra apokpi Shalam Karunana ngase mihad asiga mari lenana famkiba wakat mifam amada phongdokre Mahangna makhatana haikibada mihad adu yamna minungsi leitana hatkibane numit aduda yaukiba mioising mari leinaba authority singna asengba achumba adu khangnanabagidamag investigation chathaduna mara lebasing adu chap chabadandi bibiu haina phongdurake Amaromda Palace Compound Youth Welfare Association ge President Toizam Rosendro Singna phongdokhibada Salai hatpada January ba mioi adu police ta surrender tawkhraba matung mara leiraba mioi singa sibu kanana bagidamak anga mathau singe khut yausilagle haibagi pau ama fangbadagi ngasi miyamna pena dabadagi wakan mifam ase chathabane asingumba mihat pasing kankanana ba tamthiraba thabak thong sing ase makhatana chathabigano makhatana mara lebasing kankanana ba honaraglabade leibak miyam galoinana akan bai hau amala kane maram aduna laingak amadi police ki maikaidagi achumba investigation chathaduna mara lebasing athubada cherak pigadabane amade mihat asiga mari lenena achumba wayal fangnana ba governor dasu memorandum ama pisilagani haina phongdorakle asiba miswa noising adubadi salidare haba paw muditaza masisida apun mama na suyam thamoi kain mama gi matha nisela nisela hapoga la kana mama pa wajiro kana mama wajiro mama sigi achuma pijati tap tana sai mo moi mama mo je moi tam se jamani lai moi mama mo ke tap tana
dice magna ba chu mawai di to biu ha bese koi nan na mani bu go mengi ba kai dai chera na wai kana mani tan chu wasi ga mu kai na je ni am ga to ta ta ra di miam ko ma kani pa sa miam ko ma kani ha bese mani bu go mengi na su ko bu se no adu ga to bi ba uji pa di ba o kai no ai wo khage ma khage ek bi ga atum na hat mi zumi hat chu kang la bani na je si sendra su ko gi sa si lo thoraga jai ma chingma ko gi tana bida संस्कार तौदन लोइखरबनी अदो अखन मरक सिदा बावम ख ताजबना मरम मदना करिगुंबा अंगम बा थौसिंगे खुचंगदना होगी इहात सिंग सिबु कन्नबगी लंबी खरा मोय मैनेज तौरे हाबे जे कोई इंटरनली पाव फंगजबदगी कोई सिलिंग प्रोटेक्शन असि तौजबनी रोना असिगुंबा याम तमथिबा मोंग से चथबिगनु हायदना गो मेगे कंसन डिपार्टमेंट खुदिमो तकन नुलुंग सिंगियारी हाबे बिसिगा काजिगने सेंड तौरे हाबम दिलै असिरै हेबाय हुजि करि फाछि बावा मत खंगदे हाबियो हाबजु मोय फजना हाबिद्रे आई हुजि कइ तबदन खंगदेना जे सिम सिम गा इसा सिगे मरना अचुमरान ति दोबियो आई मे am नाइनी इसा चुमरान ति बियो आई सा मराले सिगे बदियारो आई सा सिगे बदोई मांगजा बने दुबो आई सा बदनाम बुगा सिगे बदियारो आई सा मदक आई मे am जे यु फंगम को मोय मुआक्तनि ngang मे am जे सिगे मदाय आई ने चेत तो सोंगा पर आई सा मरा लगते यु मे पुतो आई वने को तो गादा लाम पूरागा कन्मगा मोयने हमने पूरागा इसा से आतो भी बने ऐसा भी से सिगे बताएगा अच्छा मोया टीवीला मरा चप चप मोय नदी न वीडियो सिरे में कई ज्वाइनिंग दे मची में इसा दो तो मांगचे रे दी माय दी इसा से मतो न पोक्से बने अभी शो मुझे रहते आई इसा या कनिंग जे बने Saya yung si kanina itang doon sa inyo kande. Ngayon na sila matiwang biyo. At siya mo natin ako siya. At siya mo lang binapo biyo. Ang si piyargi mata piyargi yun mata mo manila niya. Makit sa lima. Proses na nung sapsan sa biyo. Ngayong chum na to biyo marali mo kunin mo nga. Nadi sapsan biyo ay isa ka sama na na. Mujud nadi biyo. Sikag na ngayon may amay na ay chanise. Tanda! 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 Mawasan ako ba? Tanda! Isari na naman biyang ko. Tumano muna na lang na ako, Tanda! Manipuri tholiba irang asida IDP singbu nangno khunda leitana naba amadi santi leina lawu singu bage thabak sing paikhatpa yana naba pandamda Bisnupur District Level Coordination Security Meeting ama Mini Secretariat Complex Bisnupur da leba DC Office Conference Hall da ngase pangthokre District asida Deputy Commissioner Puja Elangbamna Thoramapu oiduna pangthokhiba thoram asida Longmi singna karamna pukning leitana akiba yaudana Kharif loroki mahai morong sing oina lawlok payagani amadi IDP singbu hanjin handuna leiba yaba singna masagi hanagi yum singda hanjinduna lehenanaba amadi udriba singna mafam chana pukning leitana lehengani haiba wafam kayagi matangda kupna khanake Deputy Commissioner Puja Elangbam IAS na fongdo khibada District asi lawu singu bage thabak tawbana mapung oiba hingnana bage sinfam ama oiba district oibana lawmi singna aki balaitana law unana ba honagane district asida mathau tariba mari lainaba makok thongba official singna lawmi singna chingnaba lawfom singda toina chathuna lawmi singna thengnariba awaba singi mateng pangnana ba honase district police na kanna honaduna district asida law and order hanjilaknana ba honakhiba thabak sing thagatningai amadi makhatana su kanna honaduna miyamgi mahausagi punsida hanjilana ba honagani haina haike
Manipuri University na lauba Department of Teacher Education gi BEd ki ani suba semester ki exam July gi mari da pangthokhiba aduda exam thaba nupi mahiroi singda flying squad oina lakpa MCA department gi oja anina natai chadaba mongda check tauki hariba se All Manipur Democratic Women's Association na yamna kana yaning taba phongdorak pagaloina na thodok aduda chenari ba oja sing cherak pinena ba tangsilak le Amdawana Thadorokpa Chel Amada Hairaba Ojanupa Na Nupi Mahiroi Singda Body Search Toba Se Tofam Toktaba Amani Harib Thong Adu Nupi Kunaibo Fong Na Ikai Bapi Bani Haina Logane Thong Aduda Yaning Daba Fong Doktuna Manipur University Ge Nupi Mahiroi Singna Hozik Irang Horibane Hiram Masida University Asige Makok Thongba Authority Na Yang Sinduna Matam Chana Marale Bisingi Mathakta Action Lokanana Ba Fong Dorakle Coalition Against Drugs and Alcohol Kadana Nisang Sitna Ngalingai Matamdagi Nisagi Mayokta Chatharakpa campaign gi saruk ama oina amasung Manipur Khunaida Nisana Piba Chaitheng Singbo Pakthok Chakthokna Wakhal Khanthan Minabagi saruk ama oina Ngasi Ayuk Pung 13 makhairom taba matamda Kadana Sinduna Nomagi Oiba Academic Awareness Program ama Impetuous School Thinungai Awanglai Kai Bisnupurda Pangthokre Awareness Program Gava Nisana Mahiroi Kunai the Piba Jaitanga Oike Thoramaduda Resource Person Oina Takhelambam Git Chandra Maite Secretary General Kadana Nisana Sohanba Kayagi Matangda Mahiroi Singda Slide Sopiduna Marik Chumba Majak Oiba Wafam Kaya Thamkiduna Mahiroi Singda Wakal Tahanke Mahiroi Singda Mama Mapasingna Kwaidagi Jackson Gadaba Matam Haragade Class 11 Amasung Class 12 K said Asinit Stage asini maramdi makhoi sing asi masagi khara separation natraga isolation pamba matamni loinana makhoida test amadi yamna khangingba hainingba matam oi mayai kabani sa sing asi fatte khangnabani na mayamna kaidongnungda sokleidabani amasung test sukto toreidabani nisa si ahanba test tawbadagi adum hainabi oraktuna regular oina sizinaba horakpadagi hainabi oraktuna thadokpa ngalaktabadagi nisada addiction orakpa yai Ahanbo oina naha singna nisa charakpa horakpa se masagi pocketagi sen puthokuna chaba horakte makhoigi amasung mamanaba singdagi niraga charaba matungda hainarak I maramaduna Mahairoi singna mahaki friend circle singase loinaba matamda kupna afafata khangna loinaba change masida hek edition oikhibada thadokpa irai laina hekta ngamde masida makhal makha kyagi laina narakpadagi machak ama oirakpa yai haike Ngasi National Oral Health Program District Health Society Imphal West National Health Mission amadi Dental Unit Urban Primary Health Center Singzamaiga khutsamnaraga nongmagi oiba National Oral Health Program ama Pettigrew Junior High School Singzamaida pangthokre Thoram masida Dr. NG Vidyapati CMO Imphal West Dr. I Thompson DNO Imphal West amadi Dr. TA Sarita Devi Senior Dental Surgeon Urban Primary Health Center Singzamaina sarukya khep Thoramaduda Thoiba Mithungnen Oikiba Imphal West CMO Dr. NG Vidyapatina School asigi matangda yagi amadi atai ana ayek yawirakpa matamda pau fawida u soidana angamba mateng pangani haibagi wafam thambikhe Central Government gi neoliberal economic policy singna maram oiraga corporate housing yokhatpa amadi masagi employee worker singbo khonggoina bagi thawong yaningdaba phongtokladuna tongan ba mafam kayada pukhaladuna Central Trade Union 13 na ngasi leibak asida sinba thungna changsiliba general strike ki manung chanba oina Thawal district tasu wakat mifam famduna khongjang tansinkhre Wakan mifam maduda repeal for labor codes, repeal PFRDA Act, scrap NPS, UPS, restore OPS, regularize all contract employees, constitute state pay commission to ensure its central pay, realize pending DA, DRN, confiscated DA arrears, implement a comprehensive health insurance scheme, ensuring cashless treatment in all hospitals to pensioners and employees,
including contractual employees, even then National Education Policy 2020 haina iba banner sing sizinaki. Manipur State Pensioner Union gi makhada Thobal District State Pensioner Union na sinduna ngasi Thobal athopam kaithelda wakat khongjang jangsinkhre. Ngasigi wakan mifam matuda saruk yakhiba Thobal District State Pensioner Union gi President Lingma Bam Binod Kumar na phongdorakhibada Manipur State Pensioner Union na pirakpa pautak amaki matung ina leibak sinba thungna changsiliba general strike ase sagoladuna Thobal District Pensioner Union na so ngasigi wakan mifam phamduna khongjang jangsinkhibane khongjang asida Pensioner Union da lengakna pithokadaba tongan ba khudong chadaba kaya ngasi fawba pithoktana leiriba ase pithokpiyo Central lengakna pariba PFRDA siga Manipur State lengakna piriba siga yamna khenabana maram oraga pension fangnaba ahal oraba kayada hena waba khudong chadaba ohele asigi sumathakta hana chatnaramba all pension scheme gi mahutta lengakna new pension scheme haina ama hawdorogiba se aikhoi pensioner kangbuna yaningde hanagi ariba all pension scheme da adumak chetha hanbiyo haiba se matam kayagi mamangdagi tanduna lakba demand sige saruk amane Asisu na hongnana pithok pidana leiriba demand sing ase athuba matamda pithok piyo haina phongdokhe Nakalamaromda lengaki anti-levels and anti-farmer policy gi mayokta coordinating body of trade union Manipur amasung scheme workers union Thobal district committee naso committee asigi manung chaliba anganwadi worker amadi asa sing naso central amadi state ki trade union singna changsiliba general strike sagoladuna ngasi Thobal athopam gaithelda wakan mifam phamke pensioner oiraba ahal oiraba aikoigi colleagues singida yamna awaba ma mayokna halakwa sigumba adagi topa akoigi hana all pension scheme haiba ma tanaramba masi sarkar na new pension scheme na mo hongdorpa masi aikoina di yathaningdaba aikoina punamakse hanagi OPS हाइबदी ऑल पेंशन स्कीम सिदा अदुमक पीबीओ हाइदना सरकार की मफमदा अखोइना दाबी तौजबनी सिंधुना जनरल स्ट्राइक काउंसिल सरिबा सिदा अखोइ जो ऑनरेम की वजह से लेबा अंकलवादी वाकर आशा वाकर अतै वजह से लेबा मयाम पिना मा कोई आत्मवाल की वजह सरुक याजरी अखोइ तंजी की प्रक्रिया वजह से याम मतिक जाबे सुमन से अतिमति बगीचा दे कोटी ममन्ना अध्यापकना वांगबा बदमसिदा अखोइ वजह से याम मतिक दे अदना अखोइ नेशनल की थाक हाजरी अखोइ वजह से मतमजी का सानबा Kurai Kongpal Thawandongi Netaji Memorial Club na Manipur lengaki Directorate of Environment and Climate Change ka khutsamnaduna nongmagi oiba single use plastic bottle haiba hiramda nongmagi oina awareness program ama pangthokre Kongpal laishram laikai Khamokpong lamakta pangthokiba thoramaduda ningthaubung laikai gi oina kanglei kanbi BLF Jingangbom laikai gi oina Palem Sintha BLF Sajor laikai gi oina Salai Taret amade laishram laikai gi na Lamyanbi BLF laikai marigi Village Level Federation BLF singda Department ki maikai dige awareness pikhe Masigi Thoramaduda Environment and Climate Change ke Director Dr. T. Brajakumar Program Officer Dr. Muhammad Habibullah Khan SK Gainai Mai Netaji Memorial Club ke President Premananda Sairem Cha amade Directorate of Craftsmen and Skill Department ki Hanagi Joint Director Thoksom Mani Babuna Mithungnen Singwina Saruyake Ngasigi Thoramadugi Sarugamo oina Department ki maikai dige Plastic Bottle Bank su Netaji Memorial Club ta khusidake Koi wadu medum chokui nation ke spai de ko diso sina kunje ka namaje muksinum chada dum lakshe thom kan ma tam na tam kai thare ma tumde magi sab de molecule se thum ji samasam isin na ban nei khai je ko thumdi ururo ado thumdi udasu thummi mahidu se tumde ai ne thumdi yauri ai ne budun ko mai mun tha je ri isin do thumdo ren phang ka ne budun udaba ne khoina si tak tu kai tha gini usu isin de ke de turen lang thar sahi cham chane ka ma kai tha ka ma sa ma cham ja ol ka ne ko plastic khudi muksin lon plastic pa gera tha gera any kind of plastic ha ka ne aduma le pathara ko pithara kan da macha hupo ko do
ꯑꯎꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯉꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯀꯥꯏꯊꯕ ꯃꯈꯨꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯎꯍꯧꯗꯕ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯈꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯆꯪꯗꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯅꯥꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯨꯡꯗꯣꯛ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯦ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯍꯤ ꯑꯣꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯃꯍꯤ ꯑꯣꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯐꯖꯅ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯌꯥꯝ ꯂꯤꯠꯂꯦ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡ ꯂꯤꯠꯂꯤꯕ ꯇꯤ ꯁꯥꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯕꯣꯇꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯛꯅꯕ ꯕꯣꯇꯜꯁꯦ ꯁꯥꯔꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯀꯥꯟꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯀꯨꯝꯗꯨ ꯇꯥꯔ ꯍꯧꯔꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯕꯣꯇꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ हाइजीनिक ओहली पुबद नुंगाइहली उसोप मेलादा याम कानाहली इसिंग अरेम चलहंदे लेमे युमदम पुबु याय याम कानेबो सुम कुइने थमजेबको मागी वाल प्लास्टिक की District Health Society Kaksing amasung District Surveillance Unit Kaksing na punna sinduna World Zoonosis Day 2025 ki thoram ngase Kaksing District ki manung chana laiba wabagai thambal chingya Community Hall da pangthokre One Health One Future Preventing Zoonotics Outbreaks Together haiba thim da pangthokiba ngasi ki thoram aduda Chief Medical Officer Mission Director District Health Society Kaksing Dr. Thaudem Razena athoiba mithunglen Southern 10th Youth Development Organization ki Advisor Maibom Kishorna Thoramapu District Veterinary Hospital Kaksing ki Veterinary Officer Dr. Sawaizam Prozendro District Immunization Officer Family Welfare Officer Kaksing Dr. Khetrimayum Sumati Amashung District Surveillance Officer Kaksing Dr. Khangembam Gopeshorna ikai khumnarba mithungnen singmaina saruyakhe Thoram aduda pangthokpagi matangda District Surveillance Officer Kaksing Dr. Khangembam Gopeshorna nunggi oiba warol phongdokhe loinena ngasigi thoram aduda saruk yakiba akhang ahai singna apikba jiba singdagi hauraga sanga chikpadagi sandokliba laina singi maramda amade laina sing adudagi lokhatpa yaba cheksin thorang singi maramda marik chumba wafam kaya thambiduna miyamda khanganki hari Nomagi oiba Fed Based Leaders Singe Consultancy Program ama ISKCON Temple Infalda Bread for the World Broad amadi People's Resource Development Association PRDA Bisnupurga Khutsamnana Sinduna ngase pangthokre State TV Officer Dr. Okram Manihar amadi Manipur ge tonganba mofum singdagi lakpa Fed Leader kayana sarugya basingna isor gi masak oiraba dharmagi luching isorna taibang pal ase ingna chikna nungaina hinganaba takpiramba lichad pautak lobagalanana Manipur gi hauzik oiriba tangdu leitadraba ase athuba matamda loisinduna santi hajil hanbinanaba amade khunda minariba jati khudimak nungsi chanana lehenbiyo haina taibang sembiba mapugi mafamda thongnikhe thauramga mari lenena Pradeep Fonjobomna phongdokhibada Nungsi janana santi laina hingminana ba natana mioiba aikhoina nungaina hingnana bagi lambi leite haina khangminaba phai haike dharma khudingna nungsi janana hingba ase khwaidagi phai haike ISKCON Temple Imphal gi Sadhu Bhushan Dasna phongdokhibada jati kayana punna khundaminariba Manipurda jati amana jati amagi dharma Nat lichatna singbu ikai khumnarba amatta oina khallaba matamdada santi oina nungaina hingminaba ngamgane masi taibang sembiba mapuna oindanaba sembirakibanisu haike Koi lo khangmen wang pai adu koi gi si one day sign of the person to busa da faith based size dharma si koi na shanti hai si ta ko atari dharma dai si koi koi don ho ba adu me si kya na ton bagi hai si koi universal scheme si ya ka si ya to le adu pun mantra pai de napan kana de adu koi khana busu kana de shanti on himena busa pai ri hera achum khongthang wai gani si dharma khudingi teaching ni adamasi si chatna se ana me anda bil doje question si chanana hingminna basi ngamgadoribani chamanana jati kya khunda minariba Manipurda dharma kya chatnariba me kangbu mayam sigi marakta koina nungsi chanana
लेमिनसी हिमिनसी हाइब तारबदी अमना अमगी चचरिब धर्म मागी लोंचत मागी साजत माना पामजबदु काय खुनब चंगी मणिपुर दसु कोई तामिलनाडु जाति सिंगे नुसी चानन All India Trade Union na ngasi India sinba thungna kaukiba General Strike sagutuna Nambol Bazar Women Vendor Association na ngasi Nambol Kaithal da wakan mifam chathakre Nambol Kaithal da street vendor platform family be ima kayana saruk yaduna chathakiba wakan mifam aduda Nambol Bazar Women Vendor Association ki secretary H Kunjalatana phongdokhibada Nambol Bazar dasu license pairiba street vendor family be ima singna ngasi su koi chen chen ba makhai vendor family street vendor family be singna laikhidaba yarakpada laingak na sinmi ama oibigi phangpham thokpa sing phanghan binana ba amadi pot ki mamal singna atiya pakna wangkhalakpa matam asida laingak ki thabak tauba singge khuchuman tolop ki asum hengat piba sinmi singge khuchuman de hengat pidaba aduna hingba wasilakpana sinmi singge khuchuman hengat nanaba All India Trade Union ge khongjang ase sagotuna ngase ayuk pung 9 dage nungthil pung 3 fawa fambane makhata nasu All India Trade Union na jangsilakba khongjang singda sagotkani haike jene sare se koi hazana koi sagotham thoi अखोगी हुजी हुजी नंबोल बाजार स्ट्रीट वेंडर हाइना लैबम असिसु फिबम चाद्रिबनी मची मची खुदिंग दा स्ट्रीट वेंडर फमली बसी फमफम खंगदुना नोंग चुरगा मकोइना कोचेन चेलिबा सिगुम्बा स्ट्रीट वेंडर सिगी फुल राइट तानबिरिबा लोइना लोइना ना अखोगी सिनमुसिंग हाइबा तारे वारबा सिनमिसिंग मसागी सिन कुसुमान मतिबा अदुगा सिनबिगी मकोगी फंगखम थोपा मकोगी सेल्सिंग मतिक चाना पिबिदबा सिगुम्बा चेनेना तानबिरिबा डिमांडसिंग लोइना लोइना ना अखोगी मतम कोइना पोफम फमरमलबा वेंडर की लाइसेंस पाइरबा इमाइबेल अमना महाना पोफम फंबल लोथर मतुंगदसु सीखर मतुंगदसु महाकी करिगुम्बा पेंशन की स्कीम गुम्बा करिगुम्बा अखोई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ना सिगुम्बा मतिंग अमा लई सिगुम्बा असिगी यंगजरगा अखोइना All India Trade Union na ngasi sinmi singi damak aduga laeba akhoi potham family ba upai lejabra ba nongmagi magi aphang ba magi jibika hinna ba hona jariba mai nagi treta ta ba tawjeri Praja miyam da aphaba thaknana ba ising pithaknana ba kumjali singani ga kunmathoi gi December thadagi New Development Bank NDB gi senthang makhada lupa crore 13 lakh hufumari muk changna augmentation of Kumbi water supply scheme sengbat sagaliba thabak sing disa committee na halthengnana yengsin khibada suriba thabak sing khumang chawsindana leramba adu urubadagi karamba chahigi karamba matamda mapung fana loisingadabano haina disa committee gi member Dr. KS Ramesh na mari lenaba singi pungning chingsilakde Manipur Sarkar ki Public Health Engineering Department ki Bishnupur PIC Division na Implementing Agency oiduna suriba thabak sing adu khumang chawsilamdana leiramba amade thabak adugi chap chana loisinbagi matam signboard tasu yaromdaba sidashu District Development Coordination and Monitoring Committee DISA member Dr. KS Ramesh na pendaba wafam sing phongdorakle Mihut Kangbo Asina Kumbi Assembly Constituency gi manungda leriba Chiral Mangjilda JJM gi makhada paikhaliba water supply scheme asina praja miyam da ising pinena ba pipeline tawriba sisu niyam chumna mathau taba mafam singda reducing socket na chingba amata haplamdaba kaya asina yamna mawong marin tana thabak suramdre pangdawdo tawsilamba kaya thengnarakhi hade Disa committee gi member Dr. Khangimam Ramesh na yengsilubada hai Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Amrut 2.0 ge makhada public pond asi beautification amadi water treatment tawnanaba mari leinaba department na praja miyam ki damak tawkhiba sing adu thabak ton thok pidrabra haibadu yengsinba lakpani hairaduna hauzik leiramniba phibam asidi hena chahi mari manga gi mamangdagi leiramba phibam ga karishu ahongba leiramde hariba public pond asi central sponsorship ki makhada Amrut na already lupa lakh 9 sanction tawkhrabane Sarkar na praja miyam gi damak aphaba thaknanaba ising pithaknanaba thadarakliba thabaki mawong matau sing field da tawramniba kaya sing asige chap chaba report khudimak sing
District Development Coordination and Monitoring Committee Chairperson su oriba MP Angomcha Bimol Akoizam amade Member Secretary su oriba DC Bisnupur yauna tha sigi taramathoi amade tarani thoida pangthokadaba mifamda pukhalagani hairaduna mari lenaba department singda implement tawnanaba mahaki amade lekai singi maikaidege thabak onthokpinanaba appeal su tawragle Haukiba Tang Marida Manipuri University Neloba Bachelor of Education B.Ed ki second semester examination da flying squad oina lakpa oja nupi ahum yauna oja ahum gi manungda oja nupa nina mahairoi nupi da kari amata khangalamdana blazer gi mapanda amasung manungda panba fruit khawda humduna check tawi haibage wahodagi University asigi manungda charangnaba tholiba se laibak thiba amade mahairoi khunaibo ikaiba pibani haibada haiman bathongwai Mahairoi nupi singna miyam mamangda leibak miyam khangna ikai iki hundoktuna phongdoklakliba wafum singbu taraina lawba yaroi Mahairoi singna phongdoklakliba se ka henbo ojage ethics yaudaba ojadi nataba oja sabana thogan bane makhoi gumba oja sing asina khunai ase kadai fawba afaba maikaida pugodori bage haibase ajoba wahang mane makhoi gumba sing ase Kunai asidagi lapna thambi khinaba farabane Mahairoi sing ase Manipur University ki authorities singe oja singe macha singda oramnagade kari haina khangadage maitai khunaina nupi oibi singbo awang bathakta thamduna ngasi fawba lakle thokli bawa thok asigi inquiry chathari haina namsinduna thamnanaba honaba laibak thiba amade losinduna thambasu yaroi wathok asibo lan uhananaba honabasisu laibak thibane Karigumba thokdok asiga mari lenana Mahairoi singda nuaitaba ama thoganba yaroi makhoi gi damak union asina chapchana thengnagane wathok asigi waroi sin Dean of Student Welfare amadi bishina ubida u inquiry tawri haraga na thainanaba honaba yaroi mitmangda thokiba thodokpu inquiry tawri haraga yagadori brahaina Socialist Student Union of Manipur na thadorokpa cherol amana phongdoragle Ngasi India Pumba National White General Strike Chathariba Sida Manipur State Asidashu All Manipur State Government Employees Federation AISDEF Manipur Government Services Federation MGSF Amade Manipur State Pensioner Union MSPU State na Mapung Oina Khongjang Asibu Mapung Fana Sakotuna Manipur Pumba Saruk Yariba Sige Sarukama Oina Jirivam District Asu Manipur Government Service Federation MGSF Jirivam Branch Sinduna Jirivam Higher Secondary School Mamangda Wakan Mifam Famduna Khongjan Asibo Sagotkre Strike asigi matangda Manipur Government Service Federation MGSF Jirivam Branch K Advisor CS Dhirendra Singh na haikibada All India Pumba tongan ba demand tawraduna ngasigi strike asida Jirivam District Asho support tobo ina pangthokpani haike Amasung All India State Government Federation ki labing laptaki makata Manipur State Government ki Service Federation ki head of the Impali Saruka Moina ngasi MGSF Jiribam District su moral support tokjaduna Jiribam Health Secondary ki gate mamang sida MGSF ki members sing amasung all pensioner kambu sing ngasi lapidun Muhammad sida apoi gathering tobiri aduga masing tobibuga loina ngasi ki dhanga Amadi Manipur Government Services Federation MGSF Jiribam Branch K President KS Indi Kumar Singh na haikibada All India Pumba Strike asi June gi tang kunda tawgani haina tawrambane adubu Operation Sindur lan maram oraga ngasi ase pangthokpane employees singi awat pamadi taliba maram jaba demand sing ase athuba matamda state amadi central government na pithok piu amadi Jirivam district asidasu watliba sing ase midyeng changbiu haiba wafam sing phongdokhe Sindur operation ga mari lena na pangam etiki batang da koi postpone tawgibani maram aduna ngasi asi haiba nimit asida taduna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯩ ꯕꯦꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ LIC ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯕꯣꯔꯣꯏꯒ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯑꯋꯥꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯋꯥꯠꯄꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝꯃꯅꯤ ꯒꯔꯜꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯏꯟꯗꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯁꯦꯜ ꯑꯅꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯁꯦꯁꯟ 2025-26ꯇ ꯅꯧꯅ ꯃꯤꯡ ꯆꯜꯂꯛꯂꯕ BA BFC ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯏꯟꯗꯛꯁꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ स्टूडेंट इंडक्शन की थोरम WMG कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर H मनोरंजन शर्मा अथोब मिथुंगलेन कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर S श्यामकिरण सिंह थोरम मपू कॉलेज की टीचर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट W सभापति देवीना अखनब मिथुंगलेन सरुक याखे कॉलेज अदुगी 35 सुबा मणिपुर गर्ल बटालियन NCC की कैडेट सिंगना नेशनल एंथेम सक्तुना हौदोखिबा थोरम अदुदा होम साइंस डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर S जिनीबला देवीना सरुक यारिब सिंगबो तरामनो ओपगे वारोल थमखे म्यूजिक डिपार्टमेंट की लेक्चरर निंगोंबम तोंबा सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर TS सुनीति बला देवी फिलोसॉफी डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट के विद्यारानी देवीना चिंगबसिंगना कॉलेज असिदा पाइखलिबा सब्जेक्ट कोर्सिंग की मतंगदा वांगांखे लोइनना तोंगान तोंगानबा कंपटीशन कयादा सरुक यारुबा मकोक मथंग तारकपा कॉलेज असिगी महिरुसिंगदा कॉलेज की प्रिंसिपलना लेंयान अमसुंग सेलगी मना पीदुना पुनिंग थगतखे हौजिक सानबगी इपाउसिंग अमुक पिजरे ऑल मणिपुर बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन अंबागी रजिस्टर प्लेयर अमसु ओरिबा मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब की प्लेयर लेसांगथेम कुमारजित बैतैना हंदकता US की बरिंगम अल्बामा दा पांगथोकिबा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 ता सरुक याखरे टूर्नामेंट अदुदा कुमारजितना बॉडी बिल्डिंग मास्टर 50 ईयर अमदे स्पोर्ट्स फिजिक मास्टर 50 ईयर कैटेगरी दा सिल्वर मेडल सिंह फंखे अदुगा आर्म रेसलिंग मास्टर 50 ईयर कैटेगरी दना ब्रोंज मेडल फंगलखी हारे महागना टूर्नामेंट अदुदा इंडिया की महुत सिंदुना सानखिबगा लोइनना इरमदम मणिपुर की मिंचत पुरखिबगिदमक अंबाना थागतप फोंदोरकले डिस्ट्रिक्ट कांग एसोसिएशन जिरीबाम सिंधुना दिबोंग खुनौगी कम्युनिटी हॉलदा कांगसंगदा कांगखुट मापन सरुक यादुना सानरिबा फर्स्ट मिक्स डिस्ट्रिक्ट कांग टूर्नामेंट 2025 के ngasi सानखिबा मैचदा MITL ना LECB बु पांजिल तरेत तरुकता माइथिबा पीख्रे ngasi मैच असे के मांगलेम सिंह अमदी ओ बिसेंबर सिंहना रेफरी अमदी स्कोरर ओइखे हयेंग नुंथेल पुंग अमा ताबा मतमदा यावोल बीगा इचल क्लब का सानरगने ngasi मैच असे MITL अमदी LECB गा सानखे MITL ना टॉस कमदुना माइकई खनखी अदुगा LEBCB ना कांग कापा हौदुना कांग सानबा होखे कांगखुद अनिमकना कांग फजना कांग कापनदुना सानखे अहानबा हाफ ममांगदा MITL ना LECB बु पांजिल मरी अहुमदा मांगजिन थादुना चटखे हाफ मतुंगदा कांगखुद अनिमकना अपिबा मतमदा MITL ना LECB बु पांजिल तरेत तरुकता माइथिबा पीखे।
Khelo Bharat ABBP Manipur State na sinduna ngarangdagi chatharakiba State Level 9A-side Men's Knockout Opal Football Tournament 2025 ke ngasi nungthil Imphal West ke Hainau Khongnembi Maibam Laikai da leiba IRI Turf Ground da sanakre Tournament asida state asida leiba tongan ba college sing football club sing amadi university sing yauna punna team 13 na saruk yakhe Tournament asigi ngasi sanakiba final match ta World Pro FC Lilong na Panthoi B FC Langthabalbu Panjil ani sinoda maithiba piduna champion oiki haire Hauzik aroibada moroiba pausing amu hana pizare National Trade Union singna kaukiba nationwide general strike Manipur da su mai pangna pangthokre Kuki NP ki makhada laigedoriba si any Kuki tribe ki MLA hum khaktani haina thadau NP na phongdokre Mizoram ga tainaba Indo-Myanmar border paringda mitop changsilakanaba ahenba security deploy tokre Bishnupur district Stariba ITP Singhi prefabricated housing MPCC ki president K Mega Chandrana koina chatuna yengsinkre Amadi Salai Mihata General Bamiyoi Kudimak Japmanaba Hakpacherak Bibiyo Haina Apopi Mamana Fongdoragle Ngasigi oinadi Mami TV na sandok chaba Manipuri Prime Time News matang asida lusinjare mayambo mukana khurumjari